Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakong DTH Majau, Executive Member ka Kmi Yakatanat Law and Legal Matters ka Khasi Hills Autonomous District Council ADC kala pentip baga Executive Committee kala dep bantau ya ka Committee on Autonomous District Council Rules kat khandai spa sanpoi ban yet banya halor ka jingtmu pun kala ya ka rule shispa arpupra jong ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Constitutions of District Council Rules kat khandai spa sanpoi as amended. Kini ka jubab kalami haka kenta kali jingkli haka sengis dang ka dorbar mangtingka ka bapura jong ka council haka khatnyo tere ujeliu araja arpunrio balakali de ka kong Rona Kimdet MDC na nongpo. Hadian kini uba Titos Tarwal Khan MDC na sora bat noilam kaliang persya ulapen pau ka jingsko khia namar kum kaliang persya kamdon jingtip balathau ya ka committee kata hadian baka kong deiti kala puli ya ki dekhot ki badon haka. Ubat Titos Tarwal Khan ulaong bom dei bakwa banlong dekhot haka committee hindrai upen kan mau bakum kaliang persya kala wan ye kran badu chief executive member CEM uba Winston Tony Lingdo haka laipoi tere uleber arja arpunrio halor kamat ban wanra jingpen kala ya karul shispa arpupra ban khanglat ye ki bom dei riulum ban tap vote lani ban shimbanta haka election KHEDC ulaong baladau CEM le si udom namar katairu hindrai na kaliang persya kanom sngoi satya. The Executive Committee has constituted the Committee on Autonomous District Council Rules 1951 to examine the matters found. Nakuha pada supplement kajing sisay kani kapantang minalayan kajing pilihan yate minalayan kajing akandu ya CEM badon from jini manakalian kajing bershay kajing ban include ki kato ban ki hot nagarian yate kabayade kanita committee dan institute bahkan te kanita amendment te kung pagalong tang ni kan yo chipet kala dat constitute in the property then re ke ka bahang wa ban supplement ne kalau chairman sir ki ai bat ki tentang ki bat terpang lanai kita specific provisions jong the rule sifat apa far di bawah executive committee la perkhatan pentelahan mereka amendment. Publishment yang telah menjadi video. Kapal mentang ini mistake yang ke kapal isi haka 2018 kelapas yang ini kebel. Yang ini ke ED Rules 1951 kelapin bahang haka agenda katrak 2018 kila perubahan kila amend ya kani pak kila ra hak house dia hak apapun ke house hi kila pass unanimously ya ketika amendment rules okay that right ini hapan hak pemerintah ini nama ni ngilasna ya kata committee the Halor kata committee banishna ingin hapan petu Omtang ya kata ya kani ke rules 1951 and rate ni hapan petu ni hapan pulishu ni hapan le ya ke kebetulan kamat petnang ya ka 2018 amendment rules to control. Dan mentang ni atau komiti kemenidang ni dang ya pet ni dang ya puli ni dang ya study bah ya kani bad kunjuru kidon hiru ki kaba ini ni dang kam ya ka opinion ni views mo nama ke rules ni pun pandai bang ini borok bagai 2018 tak bang oh tapi yang pelat Andre ni nak pek mata study baku musuh ni nak bang bahas susu tak ada mentang kita don nak study stage kita don nak kapok stage ke bang kita ratio ni nak bentang kan penjamai show ikan ni 2018 amendment rules 2018 dia mentang ni dang le yang mentang kadang sakut kapok kaji pek teknik yang tadi ka komiti ka pangitang menghapa ni tadi the executive committee ka pek ko both ni pek 1951 mat ka 2018 syukra bulan-bulan syukra bangkit na kalian CEM ini keteng dong mereka di member dong kita kata praktek kami pledge pun kita jadi di members di dalam ini Today, Shri Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member to be Chairman,
nang ta iba power circle softlet jadi EM committee member ba Denzel Reina Chen executive member hi Niru Inderu member nang ta sai member mga di komite Majau nang ta pada sai member di ba sai board wata nang ta ngidon di ba shembor lang rinja di ex CEM committee members nang ta ngidon di secretary to the executive committee committee members Pak Shillong Mail special secretary members RS Manyang ini di special secretary committee member tinggi dulu isi polong di bagi joint secretary to the executive member committee member secretary Dashboard yang berlaku tinggi terbaik pengakuan beliau pi kita notification dia dashboard termaaf ni bah kalau ada lapor bagi penduduk ya siap nak ada yang ditunjuk empat yang tidak nampit nak kadang-kadang si dom ini nama gaji syar ada dia keren atau komite lah bulan dan include lah yang empat yang jati negara yang besar yang tinggi bandar member komite ini bagi buat berlong member bagi long concern orang lagi long sosial itu kita makan ini itu tambah nak minta personal jangan nak personal cuma dulu dari kita nak minta nak council di Kyrwoh pakai ke bagi rai minta dari nak minta kalau ini solo concern nak ada ni almud ye siamba ida dalong Jingtip nak ada dapat include Leilei kita let's say bagi dom ini ba hapan keren dari keren hapan keren dari tentang ada dom dan kita di komisi jadi yang mentah deh, dok rakyat komiti dan di waktu dan komiti dan om daladi yang terwar dengan komiti waktu ini ada start dan batang doa yang siapa kita ini, kamu doa ini nongelang untuk kelah hamslam ada di council, nah don dengan sosial, don dengan senang, don equal responsibility, mau bentang council kita. Berisiko yang katakan concern di bagi semuanya menilai dan dari parliamentari tunggal QE pakai executive committee aku ni dari committee tapi pun Halor ini kan parliamentari pada dalam kampanye nama kita dalam kampanye tapi pun kita ibu sebagai 2018 dia parliamentari dalam depan parlimen ini kemudian nama dilabun di members dalam komiti itu mereka menggagalkan menurut bun ya kita nama apa tangkap miru selalu surprise kelabian di publish bun pada miru ni mesin kiai yang direkam sampai ini pada general ini miru sudah kejuk ketika klik pada nilai itu terangkan nama tentang kali bagi general mereka. Nah, sekolah berkini yang ke bil ke belah, orang jangan kadang berstatus kadang angin kadang berstatement. Nah, parliamentari ini nama tu tak apa keberjuang ketika jalan di. Nah, tu ada cakap jalan di. Nama apa kita di recommendation kaba law department bat DCA kila ai ya ka recommendation jok ki kapon bagi kai ka bill sebagai penting kila tadi kila ai kita minor amendment pada di pendek dan beberapa yang kecil di sana but untuk ya ka rule 8 but 128 kebetulan kampai itu kita ni pada pendek they hantar pembawa rakyat ni kadang kamu hapan study ke hapan baik mah they pun tak nanya kita lakut nak isi kawan yang hajar artusal try keisi kita artusal tu bukti bila istana dia kelamut dan le dia penwasan shibun ni kita kijing penkelang ta kepala rekomend ni da kani ka law department along with the DCA jadi hang ta kut no kata keisi tu kita hajar artusal kut teng mentang kalau apa yang kecil macam ni mentang ada satu ni bani ni dah tadi sama bangidang ya pak ni dah kam ya legal opinion legal view ini pak ya kani sikit yang kami perlu opinion seperti expert, legal expert, tinggal angkat
ya opinion jongji kalau jangan itu no bagi perintah itu kumla bagi ne ya jadi mah tak katahi tak kadang dot kita Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya